Amira po lo patao duju matin bubino utiene. Hoy madit boru mada. La wirwari Lord David onena chana me areo. Lord Richard Lamal me patao kwe. Gidong welewa me awara madit mada mago ai Kenya. Watiegi Roth Ugai Deputy K James Ayaga Wapoyo Binuba Poyo Binuba Narwana Chudi Watiegi Karan Madid Belwo Council Pa Elders Camilius Lobalo Wapoyo Binu Yachudi Watiegi Minister me orke Eunice Awino Ayaga mana yeki wa min orke wan po binu mama watigi engineer Akof Raila Mining Liaison Officer and Development karong watigi Samuel Makenwa Onyango ma Communication Officer awaju nyingi Pierman wela wara madit mada maubinu I Uganda kolo ubiri ya churi ento kikum mabe yiyo pala chwe bino bino e paton shawani wun lu paton kumuto gumba dano awe Kenya bino galimu ki wano tiano ni la dit la wibori ay logo ma chegu we mi kare idi me bino me achel ene wano tika won iteke oweng me ya joli piarabi we abiro wano cha won wa giguma bebene ya gagu tutwale ya gagu wacha won lera paluo o oi pache Olu e Kabala Kalkarumu Puong Kalagum Paimol Wol Ajeri Katin Watie e Kalakwe Pingon wacha uki paton Jana pingon wacha ugagago Yen kay nen momot ni agulu me o kakany Agago ene tima bo loyo ikin pin me achuri mamir wan woto yewe wano ne wa mir wa chake kama bo wa ke kan wa bicher loingo ikit gum gila mo kawa tio punu man madung choka ngetwa chalu padegi umoru gi nueagi amuru gilong bulu district enuni dong yot bot wa ken kira dong chocho mana yo wego wano ni mirwatia akago go pichi pera tektual ni mirwatia ri wot ma watika wot ma tek mada iteke chira mena chil ene mena no kibaki kere kwan foron berugulu ken ike kwara churi opin madit mapawa ngeu kitake tikwe Wando wati ka wot ken mier warwe wudi weng mier guyele meneno ni igwa odano mabe wando wati ka wot iteke chira mecho otwingi wekinong yoduju merie mochan ya chuli edong luchan loyo e Uganda Before we don't go to Cormojong, Ulukormojong, and it's a chandle, take a macawa. And if you look at your polo, one of the word, it take care of when men and unique know you. Conduct met the Okudi. One was John Gichon, was Peru Kudi. Man that were dead, no let where went a pole, or poor Magamara. Only anyway, Petica Quanoa. For me to conduct a lock Kudi. Kong item dong pit omen ene kofi unyo kawa kitma lula luo ke nyo mwani
kong dok kipit omen yen lwa ko ti ke twe ngom be ro chogo ka wa pi romen omen ipono mwaga achiri ipono ke yo ko mi ke lok be kodi pitem pitu gimba ke lo ko be ne mi be we en ngom omen check be le madai tu mi dong pono ne ti dong pono ne e ni berie mo chan an pa e lo lo kum la ko ni ana pirro atike e kar mo munyo ria mo wangi noya ana chera pirro kofi e ke gomba atike pota kuno ana pirro en kokoni e mo amukati kofi kila chela kia liba pirro makai charo siane jebali cho koko agwele mo amukaru chero mambalo mata yang kama ki gami ye koko no pole Ghana ya Ivory Coast kunu cheo malo ki mapetu koko ai mamukati welo chero wa ali baka ya bo kalo akue kango pero koko kalo paton kango pero koko kondo ne lo akene odegi kunu degi eyo menu gimba wano pie kateme kita wani mirgi pun dano kondo ke lakuri koko abene unyo enwanyi ki ka ini pero e pero ka cie gila bolo la bola ba la bolo ma kitere tera la bolo ma kitim ke je mapol enuni bi konyo dano mada wan beno batika wo ia juli ka kan meneno ni mon gicho wakia nyira gi ki boki mabe chipa kamene wani ni nyako matiri ko o mwa pa ya boro kai yo chi ye anga cho mene magitika yela nyira matiri ko il chi ma le ko wa churi kon we ko nyira te ki kiri mwa pa boro e no bedong roma nyalia ineno wale mucho ya wuwe mai kuiteng bebe gali o chingi ikumanyera matino we kongu down we kongu juli mege mon wale wugi kija ni o gwa kumu mabe gapele cho miru yu gwa kumu kila cho mo ka eni mai kar mo cher ka chono da one o chono gigeru uchono gida o don deme utimu gim mogo maraju kai be chere atamari timu no jone imule wayo mule ko chere chako don da ni pingo kade kiri chako don ni pingo kimini ole yo ni de no moje eno inde chako le ko ni wan machero ke kwara chuli watika yele ni kaduju ma wachere ye mi ro fundano mi wor muromo limon mi wor muromo yanyira kenero eye lo gokang enu yina ke luoni min ot gunu ngeri ki luoni ngo min ot yenere bogo ot yina yina cho wor mi senda endo kuni gade dog gan ino ga aliara mo do peke idero do ngoi enuni tiendo ngo wan wo dek enuni wan ben wo tiga wo itike chela meneno ni guri uchogo twinda kitika chel kiribe ka chel kipura mo wang kipua wa kipu poro kita manodan ripe oye ka chel Mungkin lawat kumbe na kichogo ki diko ki on pi mangi di kobe. Weri achuru jua chano. Mena ye ginu wero wan watika word watika petro word iteke wachira chen weng. Watika petro word me juluke ke ki jula me kal akweli ujulu na jula. Ichai word pingo. Inga word pingo. Ilu nging word pingo ana tiu made do bodaga kaka ba tika karo keni chukcho jalu wan gini shongi ngomcho kaka ba tika karo mon pipiele bo ingom gomchi romi ngom mele kil me juluke anga mu wachi ini yelu kaba anga mu wachi meri yele wiruri rudi nyala ko
Wudi ya choli ki nyala magi agi Jordan magi agi Noveji magi agi Jerusalem kama ki nyala ye wa yituki eni ye lulu agi iye madongo o Uganda nudongi tigi tegi keme luo karamachon ludirumachon jula ima de je patoka ka eni tini eni chao chayo wudi pingo I chao chai wudi pingo chung ka no ngate ki gumpida ni ki yer ke ke no ke no wirori yang pa nga ke I tiu ti ga mene ma wiu ta de woru do I koma endo de mi de du lui ki beru wa yang pa nga ke ni mo me pingo ke yelo da no ting wi jenu ni wa juo wa chuli wono o woru woru ngani ibunyoro ka yini cherie itoro ka yini cherie wa ibuganda ka cherie giwachi achuli eyo fonyu gigike giberuke eno ki kan indele tigala nyuke eno yang pangake ke kwa achuli tia bonya nunca se limwa gulu wajulio nunca ogulu di woto le ngari ogulu ino lo mabeyo tipo nanen ngarmon lo kum scholarship ti barwa Kampala University umini wa scholarship jomu karo pen man meklaja bichel mechini ya mapuru tumatuma kai no principal ario il ji marokan ko ka in iti mo pen man mengo senior 6 scholarship ti biri pura kora boto fida bipong form kai no principal passes ario scholarship mo kana tie eneno e onka meru ponyo lutino ponyo awobe ga nyira ma meru ma ko chal ma ke tie na uchu ni mani eneno mo ma ko video mo ma ko tunyim dano egini wen lo onka ponyo ki eneno we bini no scholarship pe tie bodo ya kai meru pu ke school mani ke go African Institute for Agriculture te gulu meru kai meru pe nyanya kai meru pe kabe kai meru tunguru gi angogi binon fonye scholarship benetie mu kene be wati ga yinyu na timbe wo to lingwe e gulu we no scholarship ma ai ke kwa chuli tie ya ineno wan be wati gi yuma pola ta e mana na jumu kanu miele ka kande pa chuli ni idwe me apare yo no chuli cultural festival gi yugo ogulu e ba ka unda wa mirlo hagawo nan bolne kite biru te miel lo ni nyogo wera bino magoba ke kunba timbe yu pieru be do meta yae lu go bul pa tiro weri ko bulma ya genge lu miel en talongo la ra gini nyon come wabi mi wabi mi wachente wabi mi oje mapolata wami de dei pa chulu be do mabere ke kwa chuli benetika yopo wam lo gileba chuli amana ne wi le mo no de yoga adika lo me piwa lu leba chuli di come watiki committee me leba chuli tie committee me leba chuli tie ka yopo leba chuli we lo leba chuli pichawa tie kolo la bon rubune ke le mono lu leba ta pa kuma anwa wamite unge choki leba chuli mabe lo paton kanyang lu chobu mi lu chobu lu ma wera mi rubene mi ji mo mabejo make kwa chuli tiga timune ento inombe no bamcharabona waya wo office ko kitu iguru mi sai ko king ti wayong office manyen pa ke kwa re yang pa nga ke u chaka wa chon gi chon office madit me ke kwa chuli ki wi ko cha yo ba dege ma che guru ineno mero e gemi mo ko wa tiga timune donc ouye lo kamoma polpe o wera git meni amite won lo paton ripe
Actually, when we repair, Timube, Kainen program, Pagamenda Moti, Uri Pebene. I give you look at